Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы? Бүгін число 29 март 2025 жыл. Ноқаттағы туғандар. Ноқаттағы сіздерге бұйырса, ошол жемдердің бағасын біліп береміз. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийге жақсы ой пікір қалып достарыммен бөлішіп бұйырса. Кебек, мәкә, арпа, күнжара қанша болып қалды достар. Бірден лайкты басыңыздар, комментарий қалдырып бұйырса. Ал эми сіздер жақта қандай отырды, комментарийге жазып қойыңыздар. Ушул биздин Байкез каналга сөз катталыңыздар. Сіздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Бисмилlah деп. Тугандар, бүгүнкү карапа эртеңки Курuz айт майрамында менен ошол гана КамАЗда кебек келген окшойт. Сурайлчы. Бүгүн погода сонун ачылып калды. Assalamu alaikum. Köy qancha ekan akalar? 19 so'm. Ha? Qayerda ekan bu? Bishkek. Bu köy olsang 19 dan bu? 18,5. 18,5 ko'ra qolsa. Mana tuğanlar свежий kelib mana shu o'tadi. Assalamu alaikum. Qancha ekan aka? 30 so'm. 30 so'm bo'lib qoldi ya bu la. Makan maydasi. Daha qo'shildi u. Yo'q. 28 dan. Original da. Samopalı 28. Bishkek. Ha. Bu o'zi nuqat. Steak olsanızlar, Cem Bazar'a falan da kaldı. Yaxshi, Xudolar bersin. Ha, var. Uje maka 30 so'm bo'lib qolibdir. Assalomu alaykum. Shep qancha ekan kunjara? 38. Kunjara 38 so'm. Pul bor yaxshisi-ku? 3 sortdan var. Birinchi sorti-ku. Yaxshisi da. Birinci sort mu? Kunjara. 38 so'm. 38 so'm. Arpalar chaka? 24 so'm. 29? 24 so'm. 24 so'm. 25. 25. Buna olca? 28. 28. Buna arpanın maydası qancha aka? Tartırılğanı? 24. 24. Buna budaylarca? 30 so'm. Kolağınızı versin aka, işinizge egilik. Aşı kaç gelsin sana, diyağılcı çaylık git. Buna kebekti şol göv alğanға 18,5 beremiz deydi. Oy boy, jemdin türü var o. Kimler egeni? Assalamu alaikum. Qancha o arpa? Arpalar urukta 27 so'm. Uruk turu 27. Jemdigecha? Jemdigi 23 so'm. 23. Buna ne degen uruk? Bed uruk. Bede uruk bu. Qancha bul? 430. 430 so'm. Buna makan maydasıcha? Makan maydasi 28. Ba, un o'xshag'oni. 28 be. Arpan maydasıcha? Arpa maydasi 24 so'm. 24. Buna kunjaralarchi? Sevinçkanlik var. Kunjara yo'q. Sevinçka qancha bul? Ular 26 so'm. 26. Buna jibir cho'chlarga 50 so'm. 50 so'mdan jibir jiyek cho'chlarga. Buna tuz ekan, tuğanlar. İkisini versen olur. Qancha ekan? Biraz qimmatlagan qolib tur, makan nemesi. Yaxshi ekan tuğanlar, bir de like basыңыздар. Buyursa şimdi biz videomuzu jo'natamiz. Barыңızlar nurozonglar qabul bo'lsin.